bon hara ko min wonno kadi o mo ɓeynata selludalen diallo ila ko ɓe holli ɗo ɓe mara volonté resansugol citoyen ɓe guinéen ɓen no woodi million de guinéen ɓe resansaki mi créay plateforme externe plateforme hara on plateforme ɗon kala guinéenjo taway ɗo resansaki ko wontirɗa o e nder aduna a waway yawde resansoɗa ɓe compara statistique on holla statistique on ko combien de millions de guinéen woni jonnitaka droit citoyen mum on woni resansaka sakko wawa woddema ronka wawde votude no woodi kadi o moy sangajo istahira mo miijitinoto hina hay ila o laami ɗo na hay o capable tawata hara guinéen jo wawa yawde ko ambassade on guinéen hendo kaydiji mum est ce qu'on faami ko o no woodi ko yewta guinéen jo fi on fi sécurité ila moy sanga o laami ko hen o waɗani guinéen jon sina waɗugol gaspillage inutile fusko kono ko tatara o wawi waɗande leydi ndin ala sina négative wo ko docteur est ce que aden diplomate jo wo ko docteur no wawa suusude pronosude ɗi mooji ɗi o yaltini ɗo e hunduko makko est ce que ɓen ɓe o woni wolde fi mum tete est ce que ɓen no besoin ni recensement si tawara ɓe faala wadde konko faala faminde a waɗa ko ɗum woni waɗi siɓe ɗumanni min so arno ɗo tun o inni wo tigi tigi on onno condition ji no waɗa kala mo remplace condition ji ɗin haray o wawata resansade bon haray tigi tigi on koni eni si faɗin ɗon fof na probléme kono innugol famingol ko fi sécurité ma ko fi leyɗe goo no mari ko ɓenta tete haray ko ɗum woni ɓe onno ko ɗum waɗi si ɓe empêsude menen guinéenɓe ɓen resansagol mi fillito min e hoore am mi resansaki mi wawali resansade par ce que menen suwisi ɗo ɓe addali hay machine waway ɗo resansude guinéenɓe ɓen ɓe inna noon tigi tigi on référendum koma konko ɓe faala organise de ko guinéenɓe ɓen choisi ɗum ɗon ma ko guinéenɓe ɓen yewti fi ɗum si tawi hara guinéenɓe ɓen droit citoyenneté maɓɓe on ɓe jonnitaka honno ɓe wawata andirde si tawi ɓe guinéenɓe ɓen no wonani ɗen penale maɓɓe ɗi ɓe organise ma si tawi hara wonana no hersinanimo o Mori Sanga Kuyatejo maɓɓe chef de tete régime voilà parce que so inni ko onno ko onno citoyen ɓe ɓen ko onno ko protège go citoyen ɓe ɓen fi ko tete haray ko kamɓe woni non tete régime on ko kamɓe ɓay ko honno ko tete régime on kam ko o woni soutenude haray ko ɗum waɗi simo miiji haray tigi tigi on menen guinéenɓe ɓen ɓe waway onno ronkude men resansude no hersinanimo par ce que sifa ngiili si tawi no hara na ɓiɗɗo makko on laami lagine est ce que sifa o no wawi wonde hay chef de quartier par ce que en diplomate jo waw duwaka jogade sifade o comportement ɗo o holli ɗo ko incompétent o wawata représente guinéen surtout o poste mo jogui poste wonɗo très important par ce que o poste makko ko image lagine on noon niveau international yeeso adna allah fof ko ɗum ɗon si tawi noon on rondiɗo wo mo jogui tete wo ko docteur hara o osay joɗagol hakkude étranger tun o wowla konko o wowli ɗon no hersinanimo par ce que mi faltake mo wowlande haalaji goo est ce qu'on faami public ɗo mi faltake mo wowlande haalaji ɗo ko kanko woni himo sikka ko kanko woni hombo himo sikka haray ko kanko woni hombo kako ɓay haray yimɓe no fankani ɓe kako ɓay haray honno ko entourage makko yimɓe ɓen ko wowli wo ɓennayi wawa okke ɓe kella ɓenna docteur ko ni na hay mo yaha lekkol no ɓurma no ɓurimo comportement labaɗo par ce que hay mo yahani onno lekkol si jonnama sifa o poste mo jogui ɗo ma sino jogui responsabilité o suwasay onno ko yewtereji ɗi o utilisata ɗin public kono sa daari comportement makko ko ɗum ɓenta comportement les vrai gawa international vrai gawa wo ko jaspo no jangi no mi anda wono jogui mi anda ko nationalité américain mas nationalité bon no hersini ko sifa mo woni no hersinta jaspo on
ko sifa mo on hersinta janguɓe ɓe ma yawɓen l'école par ce que comportement ji mon on mala comportement gando on gollitawa gando on yewtirtawa gando on wawata représentude hay fus sina ɗum amma a wawata ko onno hawre ma nden hawre makko nden kanko e woɓɓe goo masimo faala blamude onno leader ɓe politique ina o maniére ɗo o epi kadi o inna ko haɗi o resanza men ko sabu fi tete ma ɗum no ƴawno jippoti no hersinani on CNRD bon sifa o hina dey landagol tun démission makko ko duwaɗo démissionnude et puis kadi o noddite ko justice ko hennu addi o waw wolde ɗum ɗon e yeeso étranger ɓen et puis yeeso guinéɓe ɓen fof no hersinanima bon ko min sellu kadi ko yalti ɗo ko waɗi ɗo déclaration makko mi yalti mi critiquimo kono o gil Mori Sangawil ɗo ko yewti ɗo est ce que en faami ɗum ɗo ko inacceptable kala bon guinéen vrai citoyen guinéen wonno marɗo allergie e injustice ma yiɗuɗo leydi mum ndin yiɗuɗo mo yiɗa sifa gil ɗo yo wawu wonde image leydi min ma inna ko o woni représentant diplomatique la Guinée waste hara mara yimɓe marɓe comportement yimɓe anduɓe rôle ji mon ɗi respectayɓe honno rôle moɓe jonna on waste hara ɗum ala quoi ɗum no hersinani en no hersinani Guinée jo on fop alɗo Guinée jo tawa tigui tigui no suusi wawde yewde ko faala kon fop ɗo hande no hersi hande fop haray no hersi ɗo ni ayi gonuɓe ɓen noon ko leydi ɓay haray ɓe huuli piiji gon ton ma tigui tigui on laamuduɓe ɓen e moon ɓe suusta wowlude par ce que haray hiɓe aami hiɓe huuli perdugol golle maɓɓe ɗe ma hiɓe huuli nanguede ko ɗum ɗo no hersini sifa o si tawi no hara na wano onno siɗɗo makko laamino hay chef de quartier o wata wonde no yurmi no hulɓini no hersini ok aray macciti on